این فیروزه را اولتر از همه مردم مغلوم مساوی تبریک میگیم. تبریکشان باشه. سلامت باشین. اسحاق بک پالوان حاضر در افغانستان کلیشی üçün دیده یه رقم oyun bo'ldi deydi. Sen hozir rozimisan deydi. Rozi emasmisan deydi. Qanday yaxshi paking. Assalomu alaykumlar. Birinchidan shu biz Afg'onistonga kelganimizga 10 kundan жүз bo'lib qoldi buyursa. Bu Afg'on eline kelib biz cho'ng ko'p narsalarni ko'ryapmiz. O'zimizda yo'q narsalarni ko'ryapmiz. Biz shu Afg'on eline razıyız. Şu jeke özümün atman, uy bilemni atman, komandanın atman Afg'on eline razıçılık bildirip ketem. Bizge hazır Afg'on elinin sıyı, bizge degen urmаттоосу алда канча бийик болуп жатат. Өтө жакшы деңгээлде болуп жатат десем болот. Bismillahirrahmanirrahim. Inom mega dara shuda Afg'oniston omadim mega. Bor avval emas mega. Bisyor omadim va xush edim mega. Mardimishon ham xush edim mega. Bisyor mehmonavozi خوب کرد mega. Xususan mega mardim bag'lon mega. Bisyor mardim خوب بودن mega. Nasib خوب mega. Mama baravar کرد mega. بسیار خوب بازی کرد رئیس میگه. بسیار ما خوش شدیم آمدن افغانستان میگه. مردم افغانستان راضی هستیم میگه. این رقم لیگا مثلا در افغانستان برگزار میشه و خاطر رشد بازیکشی افغانستان چقدر تاثیر داره؟ بو که طرف کامرا سایت. حاضر کامرای خراب tur. Bular hozir aytadi. Afg'oniston deydi, nega sudlading deydi. Qanday yaxshimagan deydi. Hozir boribsa mendan ham yaxshi bo'ladimi deydi. Bu hozirgi biz o'ynab chiqqan o'yin Buskashi deb ataladi. Bu bizning dengелге hozir o'ynab жатканга өтө сон болот. Bizge жакты desem болот. Өзүбүз бизде да Кыргызстанда ушундай жерге чыта ойнойбуз. Бизге жакшы болуп атат. Өз көңгөн жерлок сыяктуу эле жакшы, мыкты болуп атат. Inomega misal xush edi mega. Buskashi ham idoma paydo kunam mega. مثل بازی ما وارد نام پیشرفت میکنه میگه خوب شده میگه فعلا بازی افغانستان ده بازی ما خوب است میگه اینا را کسایی میگن بسیار شوق علاقهشون زیاد است میگه اینا میگه جای مردم میگیره میگه مردم افغانستان میگه ولایت کلشون بسیار پیش بره بسکشی رو میگه آینده بسکشی افغانستان وای افغانستان ولایت ده کین دیده افغان کالولن دیده حاضر دیده سابق چاپب قرغیزستانga musobaqa qilaman deydi. Ооба буйруса бизде жакын карада ушу 2026-жылы келе жаткан бизде көчмөндөр оюну болот. Ошол оюнга биздин жетекчи байкелер, бул жерде өзүбүздүн канектеген агабыз бар, ошол байкелер айтып атат азыр. Ошо Афган командасын, Афганистан командасын Кыргызстанга көчмөндөргө чакырабыз деген. Inomega 2026 ما میگه مسابقه کلان دار میگه جهانی کل جهان خاص میگه ما میگه تصمیم کلان گرفتم میگه یک تیم رسما یک تیم دو تیم قرغیزستان دعوت میکنه میگه اینا بیا برو میگه اینا مثل بازی ما ازش فرق نداره بشک بازی است میگه میگه رحمت تشکر رحمت